whatalo whātu o tatou tala mai sa mua mole nei vai aso. Ua otu nei le valu se lau fast food tasi foi numero tangata o lo tatou atunuu. Ua afia le sia mal COVID se fuluiva. I tua mai ono fuanga whaanofo e se ai, o ia ia unga tu ngā. I whaamau ngalfale mai le aso ananafi, lua se fulu ono mati. E valu se lau se fulu whae wa afia i upolu, ai lua se fulu fitu savai, maolo o anga inga ipe i lunga. E lei se tasi moto manono ma apolima wa afia. O le toatelo i lato olo o wa afia, o le tupulanga talavou, mai 5% i lato e la loifo le lua se fulu iwa tausanga al matutua. E tolu se fulu valu pasene o e le vao le tolu se fulu ma le 5% tausanga le matutua. O le 5% i lato wa whaamaonia le afia o tamaitai, ai 2% o lii. O lo whaawa upea le whaingotu i pui o le COVID se fulu iwa. O lo au fia i malwhana waunga e le vao le 5% tasi tausanga le matutua. O lo whaawa upea o na tapunia le atunu atoa mo le isi lua vai aso, se ia au lia le aso lua 5 o apirila. E na o le aso lua malasto na i o lo tatala i fale o loa maisi au nanga. Mo whaatau ngau tau mawhama mea mo mia, a o tapunia le atunu ui pui ngol wha mai. O lo tapunia tau au fianga to tele e au fia i whai ngā lotu, ai o tatala whela ua ingo maliu, e na o le to se fulu tangata o le a inga e whaatanga, ma le whaiwhi au e to atasi e whaatanga e tanua le maliu. Ua tu malo le minista lango le matanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva. Le afionga ia va ele paia a ua iona se kuini. O i ol Vaipou mai le tu malo nganga i fo maunga lua. Ma o le tai au la sofaraile na mawai le tala le tu malo whaafua se i o le li Vaipou. I le mautanga se ngase mo totua. Ma whato a se fulu tasi ma sina talo na filfilia le whainga palo ta ia aperila o le tausanga na te anei. O i ol taitai fono le komiti o tupe al palemene. Ma o se sui au wai o le komiti whaapitoa. Le o loo su e ina le mata upu tu la fono ese tolo le whaamasino ngau whanua masuafa. Le o loo tu la ima ese ese a inga i le vao le perestene. Ma le whaamasino ngau whanua masuafa. Ma le minista le matanga luenga ma le malo. O le aso ana na fina whai ese sauni ngā lotu whaamanatu. Ale au a inga o le vaenga wha upu whai le fast. O sa afia finga malo whaanga i lea tamali i mauna winga tau sa afia. E le ngata i lea o lona sao i upu whai o malo. I le tū lai mai o se vaenga wha upu whai fou, ua fuli atoa i upu whai o Samoa mauna whai ngā malo. O i o se whai whaato anga ma se tangata whai pisinisi sa fune i sa vai, maolo o soi fuol whale tua ia mati ma le nofua alo. Ua whaamaonia le whaamasinonga le soli tū la whono a le sa avea mapale mia o Samoa mo se taimi umi. Le susunga atu i la epa sa i lele malie le ngaoi, ilona le aloa i o le whaamasinonga, e alaini ana la fonga matu i a malele mawhau. Ma le whaaloalongi o le whaamasinonga Samoa. E le ngata i lea au o whaamaonia fo i lea lava sol tu la fono le whailautu sia le vaenga whaupu whai. E puipuia i a te tau tangata po le HRPP. Le ali i Vaipou o le ala i le pule rimoni a yafi. Whaapea i male tamaita i lo i o mai awa visekota pe teru. E ui lea whaai unga. Ai le itu i na maini whaasalanga i lato o whaamaonia sol tu la fono. E mafua lea ona o se malienga na sainia e taitai o vaenga whaupu whai e lua. Le taitai o le HRPP, ma le taitai o le fast. Ina ia tu e tu i tua le tangi. Ai anga i e whaafile mu le atunuu. O nove vesi na soso o ma le whai unga le whainga palo ta tele ia aperila i le tausanga na te anei. Whaali e le whai unga le whaamasinonga. Le matu i au sol tu la fono whaamaonia. Ma ana le ai le malienga na sainia. Lea wa sawa i latou nei, mai whaasalanga whaafale pui ma mawhatu. Whaalia fo iwa mai ona whaato ese i latou nei. Ma ua latou tautino le toe whaafo i ato latou whamatalanga matu i ana whaia. E whaasanga i le whaamasino, ma le whaamasinonga Samoa. Whaalia fo i le sila mawalunga le whaamasinonga le tautua ua lewa atu i la epa i le tatou atunuu. Aina whaalia le whaamasinonga, le wawea nga i lalo lea taulelea. O no anga na whaalia ma whaupunga na ia lafo. Ma taita ia i whina ngalo tangata lango i whaasanga le whaamasinonga o se tasi o poutu o le whainga malo. Na whaalia e le whaiunga le whaamasinonga, le whaatupu vevesi o upu na lafo e le ala i le pule. Sa la matia i le saunga le mua le atunu i le taimi o vesi nga na tūla i mai. Whaalia e le whaiunga le whesilingi o le anga waa le tamaita i lo i o mai ava. Ona sa tatauna ia sila fia le leile tūlanga i le vāma le whaamasinonga. Ono i o se tamaita i lo ia. Ma o i o se tasi o tangata ofisa o le whaamasinonga. Whaalia i lātou nei i a lātou whaato e senga tustusia i le whaamasinonga.
Sa latou whaia nei la fonga ilo latou manatu o loo malu I lalo sa olotonga whaaltangata soifua. Ai na whaalia ele ise sa olotonga whaaltangata Tuufaauina. Pe a whai ono a whaina malamatia ele sa olotonga o le isi tangata soifua. Ua mau nei lai le nei whai ungal whaamasinonga mawalunga Samoa. Whaamatalanga tustusia ma whaato esenga I latou nei. Ua whaamaunia sol tu la fono. Ma ua whaata o toi se a la fua tango fiaini si mta upu whaape nei e ono toi tu lai mai le lumanai. Ua tau fia le tanuina o le tino maliu se pepe whaamasina le matua. Ai ua tāpā le whaamasinonga whaamatalanga au ili le mafua anga o lona maliu. Ai pe matana mafua le COVID se fulu maleiva. O lea pepe na tau fia le whale mai moto o tua le pneumonia. Pe taina talo sanga na matua e ave I tua e fufo se tau la sea. Ma o la sainia I se malianga tustusia mai le fo mai. Matu ina tua I le la tama. Ai o le aso e so ai na maliu ai le pepe. O matua le nei pepe o loo a o ngai sea o nga whaafaife au. Mana la nga ia tu maletino maliu o le pepe e teo I se tasi o la a inga. Pe taina tau fia leo I se tasi o no fuanga o pui nga leo mo le COVID. Mama wa ile tino maliu o le pepe. O le ana to e whaatonuina I e whaafo ile tino maliu I le whale mai mo totua. Ma au mai ele whaatonu nga le whaamasino ngai meo lo o moomia. Ina ia mautino o tonu ele mafua anga o le maliu o le pepe. E to se fulu ma le valu ni tangata mai sa vai. Ua mauawa no e whaingaluenga I whaavaitaimi I New Zealand. Na misi le vaalele. Ma ua fuafua nei e malanga I le vaalele o le asolua o le vai aso nei. Le asolua se fulu iwa o mati. Whaali le pulisili o le matanga luenga o leipa. Ia pulotu Linden Chuling. Na tuai o na taunu umai le vaalea na malanga whapitoa au mai le au malanga lea mai sa vai. Mai taunu umai walu ese le vaalele mai whaleolo. O le mafu anga le tuai mai ona o le whaafua se ia o le vavao le atunu I le astoa nai lua se fulu o mati. Mana le au whaingaluenga mai upolu na malanga I le na malanga. Ma le tala muli. Ua o atu le lua se fulu fitu le au whai o leo wa whaamaonia le maua le COVID. Ma ua whaanofo e sea nei I se nofuanga whaapitoa mo le au whaingaluenga. O lo sila le matanga luenga I leo noa afia o le tautua le matanga luenga. Pe a whai ai ono whaateleina leo e afia. Whaali le sui komisina o leo. Ia aua pa aulongo I tino Filipo. O lo tāpena le matanga luenga I lea tūlanga pe au na tūlai mai. O no lo ia I lava e mawhaiona a apa ia I Mosef Sosoani. E peo na whaia le matanga luenga I isi mea te tele na tūlai mai tutono le tatou atunuu I tau sanga o tuanai. O le vai aso na te anei e tasi se au lotu ma le whaife au o whaasala. O no le solia o le vavao. E alai le whaia peo le latou lotu ma le usta I ai tāpua I ai nei. E tele foi pisinisi na whaasalaina o no le whaatawina o awa malosi. Ai o loo tapu le vavao o loo iai le temi nei. O le sala e lua awheta ala mo le tangata e to atasi wa whaamaonia. Ai o au lotu ma pisinisi. E se fulu lima awheta ala le sala pe a whai mua. Ai lua se fulu awheta ala pe a toi whai. Tala na o le neiva iaso soifuaia.